dot mi ulanaw nu lapan ha DVC ni lunglom te inan kutkanin tla in ha July na thainga tiang thawng kan let kho mi krak chimlai Tualchung thawng krak chimlai Pitongsu Relief and Resettlement Minister Dr. Wimiat Eni COVID-19 a volunteer in Rentuan Min Haro Chale Tang Ben Apekna Pitongsu Relief and Resettlement Minister Dr. Wimiat Eni Chinram Kultidim Pang a COVID-19 chung a volunteer in Rentuan Min Haju July na thainga aro Chale Tang Ben Apekna tia thawng kan thai hi pek min haju tidim in chawza Rentuan tu minung soma le pokwa le khaikam in minung lai khat an si COVID-19 cha a achol chang mi phu suri zong an edar ve tia thawng kan thai cholong silo in tidim si in acha mi case thum la lai ret khak chapa jong linta chal nak churi le changreu apek zot nak ange le ngai lo zo chung nak mun acha mi naw poilo min ha jong tangka bom nak apek na minda pang pelat thui kho a electric mai zum then an sakcho ma Chinram kul minda pang pelat thui kho a 33 kV tha jang ngai mi electric mai bun sham an thok chang e zum then jong an sakcho ma te thong kan thai hi kam he pe lai in Pangkom engineer u choli ni hi electric mai tempot mi transformer chu kam bundi ngo chang asina in jung belte chu okot thadi lai alim ding in tim thlam nakan ngai hi mai hi mindat khwa 66 kV in rak tempot mi si te achim hi rian chu mai thlanin hi in an thok mi asi e atlamtin a chum palat thui khwa le akyang kap khwan ha in janga tluk mai apek khon ha lai tia engineer u cholin ni achim chap Lailen pi khwa a chang hak cha an chawl han chang na Chinram ko lailen pi khwa athaka chang an kai migrate than chang hak cha chu July na heli a an chawl han chang na tia thong kan thai hi chang an chawl han nak a ngandam nak zong no chwa meaning in chachim tun ha ni chang hak cha an taklin le lin law an ta na an kut chang te in an trol tar na i marks an hu tar din ha chupin a thakbuk alak te in an pek na tia thong kan thai tang ret chung shang hak cha shang an apchan chu July na lai thum in ne lai sri tiang chawl han asilai e shang an kai tak tak ning chu July ni kulen khat in kai asilai tangli in tang ret tiang chu July ni kulen sri in ni som thum len khat tiang shang an apchan asilai tangli tang shang hak cha chu okot thaneli in ni kulen sri tiang shang an apchan asilai tia thong kan thai Thawngpang election commission le tomwang ngai tun hani thongni kumkul chim nak cha atim lam nak cha imhai nak antwa Chinram kul Thawngpang election commission le tomwang ngai tun hani July na heli a thongni kumkul chim nak atlam tin kho nak ding le tim lam chung ding e her mi kaung cha imhai nak antwa tia thong kan thai hi cha imhai nak a Chinram kul election commission chairman pu uknol ni atalpin ha I November na ret to ding mi chim nak hi adik fel mi chim nak le azalong mi chim nak asi kho nak ding a tim lam e her nak kaung chim fian nak angai na Ramchung thawng krak chimlai kayaram kul chawza ni COVID-19 zot nak runven nak cha azan a leng chwa loading ti innol achwa mi chu thlani asau than maina lai nga thok in zan lai ni in jing lai pili tiang a hom han leng chwa loading in kayaram kul chawza ni arak than e ara lai mi thlani tiang zulri asilai abor mi chu man leu mi upadining in dan tat anselai ti athan kayaram kul chawza ni zan leng chwa loading innol achwa mi chu kayaram kul pang pasuri pang okpo jong ni luntlin nak min an thu chang tia DVB ni atel Shenram kul le Skyram Chandram ri a phunglut lo in Myanmar Ramchung alut mi India ram mi pani le taluk ram mi minung pariat andi lak minung pra chu July na thainga a an tlain ha Shenram kul Lokkai pang taluk ram ri a Myanmar Ramchung rentun ok a phunglut lo in alut mi minung pariat chu ngandam nak jung ni an ngandam nak an chakna hu a pelak skhat a chia an si Skyram Chan tamu pang mengli kai a license ngai lo motorcycle achit mi pelak ni an chakna e phunglut lo in alut mi an si COVID-19 zot nak a umleu le ram mi lung rethai in an umleu a hibentuk in phunglut lo alut mi an hi chu asi ok aselo zot nak a chon min ha an si a chun ram mi kan sungtuk chu cha a ram mi kidney tombaw kan ngai rarin te in kan her tia pelak tombaw ngai tu pakhat ni achim Myanmar Ramchung rakhai ram kul lai jong a phunglut lo in Myanmar ram alut mi an I chu chung a minung pakhat COVID-19 zot nak a chon mi atal tia DVB ni atel COVID-19 zot nak rong a thli tluk idin mi Myanmar National League pumpulul zom nak chu July thadi in thoktim asi pumpulul zom thoklan a pumpulul achui ding mi velte chu COVID-19 zot nak ange lengai lau chakdi an silai pumpulul achui ding mi chung in COVID-19 angai mi an umlawa chun July ni kulen ni re thok in Myanmar National League 1 le bucha Aung San Shil pumpulul zom nak thok sevelai Myanmar National League 2 chu okot ni khat in thok asilai Myanmar National League 1 pumpulul zom nak a atal mi phudi lakhi phulhai ni ansina in Joy Kapin United le
Chin United an chua cha a atang mi phura he pezul in zom nak to aselai Myanmar National League 2 pumpulu zom nak a atel mi phudi lak phuriat an si tia DVB ni atel Rakhine Ramchung khwami cheu khachu Myanmar Ramchung zara kap ni an lungshin ha I pezul in an tlai ri na hiban tuk in an lungshin min ha hi e shem thlai phu he pe tle nak nan ngai ti in an tlai min ha an si Myanmar Ramchung zara kap ni khwami tlai khi nak an to mi chu ngolding in zatlang bukip ni nol nak le tathan an chwa na in ni hin tiang tlai khi nak a chem chem e shem tlai he pe tle nak nan ngai ti ban tuk in Myanmar Ramchung zara kap ni khwami le khwaboi pul chu tlai le shem langmang an si cha a alem che Tualchung a Rakhine Ramchung khwaboi soma lang ni an rian an rak chwa tak chang e he pe tle nak nan ngai ti in Myanmar Ramchung zara kap ni ta za choi mi sol phun somko la panga a ti RFA ni atel Rakhine Ramchung rete taung ka dau nak rong a minung pani an thi minung pathum thlem ha an twar Rakhine Ramchung le rete Thawngpang angu mo moto lampi kam ummi shingkhali le kau yokar a July na lai ni in na lai thumni a chawzara kaple Rakhine shemplai e ka nak rong a shingkhali khwami minung pani shemnam ngam in an nak aliam pin a minung pathum thlem ha an twar tia thai asi July thanil hai ni zan lai chawzara kaple e ka nak rong a shingkhali khwa a chawzara kap an lut I khwami di lak kholai a hun khata akan itar athai jing July na lai thum jing tiang khochung a shemnam ngan an thlak cha a atu bantuk in minung pani an nak aliam I minung pathum thlem ha an twar hi asi tia khwami kumong piani achim chawzara kaple Rakhine shemplai e ka nak rong a thongni le red December tha in thongni kumkul July na lai nga tiang a khwami minung zanhi la somsri la pathum an nak aliam I minung zanga la somret la pathum ni thlem ha an twar tia RFA ni atel Rakhine Ramchung chawdo a do su cheni chawzara kapni kawapa an tha tia chim Rakhine Ramchung chawdo a chawzara kapni khwami pakhat an tlai mi u chol hai kum sum thum la kum khachu ra kapni an tha tia do su cheni achim asna in ra kapni boinak so so asi tia le nak an to u chol hai chu thilzor akalpa chawzara kapni July ni ni a an tlai nu July thani suri a tewakam a arokan mo tia anupi ni achim tia RFA ni atel Ramleng Thawngpang karak chimlai American President Donald Trump ni Tualchung mi highway fighting network manloading in aram mi aforna Tualchung mi fighting network chu July na heli a British Prime Minister Boris Johnson zongni Ramchung a manloading in nol chwabe chukong a Tualchung zani British chung a athin nung na in American President Donald Trump ni chun British Prime Minister achong lamve President Donald Trump ni nihin kan ton cha ma mi COVID-19 zut nak athu no mi le velai chungram kip aphak tar mi he Tualchung ni tumbo election rum a si tia chim thongni kumkul November a to ding mi America chim nak a Donald Trump ni te nak amu ti ai mo tia behal nak tampi achwak Donald Trump ni Ramchung COVID-19 zut nak rai runvin nak atwa ning changchung a rammi ni an social ngai cha a Donald Trump chu Tualchung a athin hung chucha a hibantuk in Tualchung mi highway fight network manloading in achim nak hi asitia ramkhil lenga thai tu nan yen chimtia DVB ni tia Australia chu avoid ni na COVID-19 zot nak rai a thok than cha a chawzani lockdown atwa mi le COVID-19 imrumvin nak no achwa mi chu arang do
Australia chawza ni July na le li thok in aram chung tlon kai nak se khuchung chule nak tabantuk zong alhan nak in arang deu alem chiazar thok in milu nui nga leng an nak Melbourne khwa chu lockdown arak cha chang na in zot nak akar ning zol helo cha a Victoria zong lockdown an cha ve hi ase July na lai nga swimlam kulili chung a Australia ram COVID-19 zot na a chat mi minung zanhi le som sari an se July na lai nga tiang a Australia ram COVID-19 zot na a chat mi minung thong thra leng an si chang i minung zale pra an thi chang tia DVB ne tel Taluk ni achwa mi 5G highway theory papau chu UK ni thong hi le kumkul lakum street lana kan thel di lai tia athan UK ni taluk sar mi 5G highway hi thong hi lai kwa December tha thok in aram chung a zor nak no rak phi chang America ni taluk sar mi 5G highway hi ram hum him nak anhar son khomi asi tia asoi sel nu in UK ni hibantuk in ahun that ve hi ase asina in highway company ni ram hum him nak anhar son khomi asi tia an social mi chu a chaw hlang lawa alna UK ni tukum chunga highway theory a PD midi lakhi tangka pong 2 billion tluk ase UK ni aram chunga 5G highway a phi mi le thel atip mi hi chu UK ram mi cha a thawngpang cha tak tak ase hiban tuk thel an twa mi hi se theory thiam nak lai a an than chau ning anwar chang i thiam nak lai a tamtuk an kan tai ti mi kharam mi ni athai so lai ti a phan cha a si ta taluk ni athan ve tia BBC ni tia President Trump sungkar kongtel mi cha ok chwaloding in President Donald Trump ni akham khawlo US President Donald Trump li sungkar kongtel mi cha ok President Trump ni chwaloding in arak campaign mi Trump u pa fanu Mary Trump ni atel mi cha ok never enough how my family created the world's most dangerous man ti mi cha ok chu US Trump azor asechang hi cha ok atel tu Mary L Trump hi psychologist ase President Trump ni zutama ati mi a u pa Fred Trump Jr e afanu ase Donald Trump chu vai chung a ti anung big mi patia chaok min a atel no an chung khar kong bethup tampi te asicha a President Trump now pa Robert Trump ni si in a ibu in si ne le bechai boy alhan na i chaok chhaloding in achip na tia USA media ni antel hi chaok chu zapi sin chhapi loading confidential asitia bulletin chaok the room where it happened ti mi chaok zong chhaloding in anol ngai nak in arakham na in arakham khawlo USMP ni recording in chwa ase US ram chu zalong te in chimril kho nak adir kap miram asicha a atu bantuk in chaok chwa le film thak ta bantuk chu president zong ni akham kho mi aselaw tia BBC ni atel Indonesia ram July na lai na khat chunga COVID-19 zot na achan thar mi minung thongkhat la zruk la somer le pakhat an si myung som shri le pakhat anun nak aliam nin tianga Indonesia ram a COVID-19 zot na achat mi minung thongsom shri thonga leng an si chang i athi mi minung thongsom thumna thongruk la paruk an si chang talukram chimlo in Indonesia ram chu nichwa Asia ram a COVID-19 zot na in athi mi an tambik nak ase Indonesia ram chu march ni thok in COVID-19 zot na angai mi an rakmu nin tianga COVID-19 zot na angai mi minung thongsom sri thonga leng an si chang i milu noizen hi le som sri le pathum khwa an saknak Indonesia chu Philippines le Singapore lon in ni chwa thang le Asia ram chunga COVID-19 zot na achat mi an tambik nak ram asi tia DVB ne chal Talukram tilian ruang a minung nuil heret leng har an tong chang i ram shroi tu pa na lung le thain an talukram chung a tiva zai le som thum le pathum a jun thok in tilian ram a thok i tiva kip ri an ta nak alon di chang i ti nung dirmun asichang chu chung a tiva som thum le pathum chu kumdang nak in ti nung dirmun asichang i ri an ta nak alot ning asang deu tu tan tilian hi talukram tamdia a tilian fak bikle tilian ruang a hartong an tambik kum ase tiva tilian ruang a tidil tampi asa I hartong tampi an umnak hi ase hi tilian ruang a in thongsom sri thonga leng an rok chang nin tiang pezul in ro asuri cha a tilian ning afak deu khautia ni khwa chan ta nak zong ni ra rin pek nak an than talukram tilian ruang a an hin tiang sung mi hi USA in dollar 5.98 billion tluk aselai tia hartong bom chan tu na ni an rati in BBC ne tial India ram a COVID-19 zot na achot mi minung singkwa lang an sichang I achi mi minung thongkula thongthum an sichang India ram chu America le Brazil ram achang tu COVID-19 zot na achot mi an tambik nak ram ase India ram chu COVID-19 zot na
achatning afak chinlang mangcha a July na lai li thok in Ramchung chawzani lockdown atwa than I siang in le kholai po zong an khata thanna lockdown to achunga a haumat lang chwa loading le dor hon loading in chawza lai tombaw ngai tunhani an tlak na ira rin nak ampek na India Ramchung le COVID-19 zot nak achat mi an tambik nak ram thum nak asi Asia Ramchung a COVID-19 zot nak achat mi an tambik nak ram si dia DVB ni atel Thangkuriani COVID-19 ruang asuk mi chule nak thanchaw nak ding le tunmer than nak ding a USA dollar 94.6 billion tangka ramthak ding in July nil li a than USA dollar 94.6 billion chu electric motor pole le hydrogen motor sar nak le renton nakip a Thangkuriani tangka ram athak lai hibantuk in se renton nak lai a tangka ram kan thak mi hi pangkam le thingram anhar swan lo mi ren kan du cha sitia Thangkuria president Moon Jae-in ni chim hibantuk in Thangkuriani electric renton nak lai a USA dollar 94.6 billion tangka ram athak mi chu ara lai mi thong hi kumkul lokum nga kumtiang asalai tangka ram thak chung a rian nei khatle singkwa langsar kho ding atim tia DVB ni tia COVID-19 zota ikam kho naksi am hu mi in July thanikul ministry a menung thongsong thum langsin a naksak nak an to alai tia thai si American chawza le Moderna timi company na ibom in COVID-19 zot nak shak ikam kho naksi an sarmi naksak nak an to mi a virus in adam mi minung he ani khachang tia sboin hani an chim hi si zum nung sumi le panga sina naksak asi dam nak amhu than sa a thawngpang tha si tia US president ni ranak pe tu a manmi Dr Anthony ni chim tu cha a July thanikul ministry a minung thongsom thum leng sina naksak nak to antim hi ase US President Donald Trump to the antim chawzani aloncha July thaniruk leo a US ram chang leo min ha chu visa hloptak ding in arak chimmi chu ali thantia CNN ni atel USA ramin thangbik Harvard John Hopkins le Massachusetts Institute of Technology MIT nani Trump chawza bacha mi chu an dulo cha a ta zachwe antim hi ta zachwe antim mi chu Donald Trump ni July thanruk lewa arak chimmi ali thancha asitia New York Times ni atel US ram a cha arak chawmin hani zalong te in zone kho asikaw lai tia thai ase asina in COVID-19 zot nak rong a US ram a zone adu min ha chu online long in chawlan an sri lai tia New York Times ni atel DVC is out to ngai tunun chung a lunglong nak tampi kan ngai ara lai ding mi July nil hei re ta kan tong than te lai